Paushadempum Uibamar Uibapau Kara update Taujari. Udargan rescue operation da Gloven expert Yausengre. Udargan da Sabaki Tabak Chatariba Silakikira Tanel Gisarukama Ninkharakibada Manundaki Torok Payadana Lakiba Worker Nifuganam Matoi Kananabagi rescue operation Singadu Ngasi Matam Karagi Wina Lepre. Authorities na operation Aduki Matang Sadagada Batanga Gaduki Torang Taukre Madura Sayula Mamanum Telaikiva Mionifuga Matoi Adu Yonan Batongan Tonganba Torang Sing Yauri. Rescue operation Adu Ngasiga Tana Damit Mafan Sangjilaki Vada International Tunneling Export Arnold Dix Nangasi Ningtaugaban Namida Tunnel Site Adu the inspection Amasa Dhakre. Kananaba locally Batavak Atu the Mating Panganaba International Tunneling and Underground Space Association President Arnold Dix na Udarkasigi Silakiya Daliba Mafamatu the Tungla Gramasung Sadharaliba Rescue Amasung Relief Operations Aduki Matangda Tazava Fongdokre. Central Rescue Gidamak Satavayava Action Plan Mahagi Torang Amo Tokre, Harifa Tongan Tongan Batavak Singadu, Tongan Tonganba Agency, Mahana Tabagadu Satagani. Manung the Lakipo workers Singadu Yonab Anova Tanil and Yukut Payauri, Tanilamana Men Tanil Adugi Yetangba Amasung, Waitang Banakanda, Horizontal when a drill Togani. Atofamana Tanil Adugi, Matondagi Chapjung Hotkani, Masi Bardigal Sepama Semlavani. Masigi vertical sebasi worker singadu yauna bagi atopa lambi ama oida sinagani. Hana mafamatu da plane na heavy machinery purakna bagi thawrang adudi mafamatu yawuda kutong charoi da basing adugi maramdagi tokhe. Hauzik hena lumba machine adugi lambi sengdona na mafam adu da machine amakak thabak dawri. Azoba machine adu tanil adugi matak da purakna nawa ram ama assembly masigi ramasi men tanil adugi sangpham dagi madugi maton fawa yawgada bani madu matam yamna changpa thabak ne. Hauzik Pavada heavy machinery amata matol aduda yauraktre. Ngasi ayuk tanil adugi sangpamda yamna henna fakba pipe ama furakre amasong haksin nanaba thawrang tawri. Amasong hapsin nanaba thawrang tawri masina manungda lairiba workersing aduda jinjag amasong hidak langthaki hena paksoba makhal kya pisin bangamlagane. Tanil adugi sangpam manakda 10 camarom khangarkre maduda ITVV NDRF amasong atai agency sing thamgane. Hariba 10 sing adugi manungda Chaptuna Lakipo workers sing adugi imong manung sing amasong mari mata sing lahen gani. Tholipa thawdog adugi mari lainava I pau sing amasong mafang adu udaga mari lainava fibam sing marik chumna khangjinduna international expert Arnold Dix na tanil adugi machinda agency kyamarom na sava laisang adu da maksu lai khurung kore. Maraga seida khanganjava amaka Manipur local news channel ase strike lakwa maramna pau hapsarakla roi. Loina na YouTube na channel ase delete tawbagi changsu yamna wangna leire. Aduna nungdigi phongwa pause dagi pathok tuna tahan jariba maruiba pausing hasibo hana dagi interest leina tabiriba punamakna makata na taba fangna na bagidamagda. Description da pizariba aikoige ani suba Manipur news channel gi link aduda sanglaga yengbiduna subscribe tawbiro muloina na ani suba Manipur news channel asibo hana gumna punamakna support tawbiwa haiba wafam thamjari. Makatarakwa atopa pauda hi manga tumna chakre nevi kausankre. Ngarang numidang athing bada Bisaka Fatanamda Harvard ama chawna mai chalakhiwa amgi matung yamrabada nga faba hi kunga manga tumna chakdon udonkre. Fire engine kyamarom na mai adu muthan na bukhona bada ngablakda badagi mai adu laksana na Indian Navy jasama purakre. Hi sing adu ki mamal amamunda lupa lak taraga mangarom ni thawdok aduda sakhifa sing adu punna lupa crore mari mangarom oigane. Ngasi numidang ating bada nga fava hi amada mayadu hanba salakivani haina Bisaka Fatanam Police Commissioner Ravi Shankar haiki. Crew taragani thu yawa targigi cargo jahasama Black Sea da lokre. Hogiban angwaisin namid da targigi firal thiat bak cargo jahas kapkam Maitler Stanvolgi nongfoklomda kilometer charihirom lapna leiba Eregni town kadang nawa Harvard gi mapanda leiba Black Water da jachilaba matungda Ising the look Krehana Turkish Interim Minister Ali Yeli Kiana Fongdoragli. Angarada Pamising da Wangang Laduna Minister Asna Fongdorakivada. Rescue mission Ama Hauna Bagitamak, Hauzik Rescue cruising, Nong Singi Fibam Parakwa Ngai to the lady. Live activity Turkish crew member Taraganito Aduvo. Tibamadi can bagit vaccine, I can a fang to Pangamdabasini. Nong Singi Pibam Hek Fagalakwaluina, I can a Tivomva Amadi Mikan Bagi operations in Kodaka Hauragani. Maragasida Israel ga mari lainaba jahaz hijack dawre
Yemen के हौथी रिफिल्सना मरुइबा रेड सी की जहाज लंबीदा इजराइल का मरी लेनबा पोट पुबा कार्गो जहाज अमा नोंमाइसिन नुमिता हाइजेक दौखरे अमसुंग क्रू मेंबर कुन गमंगा हॉस्टेज ओइन थमखरे हाइनो ऑफिसर्सना फोंदोखरे नगल अमरोमदा हौथी सिंह जहाज फाजिनबदा चेन्नई हाइवा ईरान याखिद्रे येमेन के हौथी सिंह रेड सी की खाथंग बसरुकदा जापानीज कंपनी अमन ऑपरेट तोवा ब्रिटिश कार्गो जहाज अमा फाजिनखिबदा ईरान चेन्नई हाइवा इजराइल के क्लेम तेहरान रिजेक्ट तौरे अन ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोकपर्सन नासिर कनानी नंगसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अमदा फोंदोखरे हौकिबा नोमाइसिन नुमिदा कार्गो जहाज अदो फाजिनख्रबा मतुंगदा इजराइलना वरोल अमा इशू तौदुना मदु इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी अकाइबा क्या लाकदबा ईरान जथरकबा टेररिज्म की थबक अमनी हाना फोंदोखिबनी तेहरान की मिसंग वरिबा येमेन की हौथी सिन गजादा इजरायली ट्रुप्सिंगा लांथेंगरिबा पैलेस्टाइनियन हमास मिलिटेंटबो सगोलदुना इजराइल तमना असानबा मिसाइल सिंग अमदी ड्रोन सिंग लॉन्च तौदुना लाक्लिबनी इजराइल गजा की होस्टल मखादा होस्टेल सिंग की मीटर यांगैगा मंगा की टनल की वीडियो थादोक्लखरे खाथंगबा इजराइल अक्टोबर 3 की हमास अटैक सिंग फाखिबा मदुंग गजा स्ट्रिप की ख्वाइदगी चौबा अल सिफा होस्टल पुरखिबा होस्टेल सिंग उतबनी हाइबा सिक्योरिटी कैमरा फुटेज अमा इजराइल की मिलिटरी नंगरांग नोंमाइचिंग नुमिता थादोक्लखरे अमसुंग फुटेज अदुदा पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी सिंग अदुना गजा स्ट्रिप लेबा होस्टल अदुगी मखादा तौबा तानेलमनी हाना सकदाकवा अदुसु उठखरे क्लिप सिंग अदुगी मनुंगदगी अमदा यामरबदा खुलाई फाइबा मरी यौना मियोय क्यामरुम मियोय अमा गन्नरी अमगी मनुंगदा पुरकवा अदुगा अतोपा मियोय अमबो होस्टल मानबा बिल्डिंग अमगी मनुंगदा नमदुना चिंगलखिबदा मदु यानिंगदुना मुकनबा अदु उल्ले खादंगबा इजराइल पैलेस्टाइनियन के हमास फाइटर सिंग इखंग खंगुदोना चथरखिबा मियोय लिसिंग अमगा चानीरोम सिखिबा अमसुंग मियोय चानी निफुरोम फादुना फोकिबा अक्टोबर 3 की अटैक अदुगी मतुंगदा इजराइल गजा स्ट्रिप लमन कुंबगी चथरखिबा अटैक सिंग हौजिक फावबदा अंगांग लिसिंग मंगा यावना पुन्ना मियोय लिसिंग 13 हेना सिखरे अक्टोबर 3 लिसिंग अनि कुनगा हुमदोइदा अयुक पुंग 10 मिनट निफोगनी अमसुंग अयु पुंग 10 मिनट अमगी मरकता चथरखिबा मियात नमित अदुदगी मसी होस्टल अदुदगी डॉक्यूमेंटेशन ने मदुरै इजराइल की टेरिटोरी दगी फाखिबा नेफालिस मिसम अमसो थाई मिसम खुलाई फाइबा हमासिंगना क्वेश्चन बौखि हमासिंगना मनुंगदा होस्टल सम पुसिनबा होस्टल अदुगी मनुंगदा भाग पुसिनबा दो मसिदा नखोइना उबा फंगले हाना पाउदम अमदा इजराइल मिलिटरी वांगांगलोय डेनियल हागारिन हाइके अखोइना हौजिक फाबा होस्टेस अनि अदुगी लाइफम खंगबा ngамद्रे मखोइ कदाइदा लई हाइबा मखोइ खंगदे अना मांगना मखा ताके नमित अदुदा मखोइना सिफा होस्टल कॉम्प्लेक्स अदु सिन्नकी हाइबसी मसिना प्रमाणनि अन मिलिटरी अमसों इंटेलिजेंस सर्विसेस ना स्टेटमेंट अमदा हाइके नौमाइजिन नमित इजराइल ना फोन की वीडियो अदुदा होस्टल अदुगी मखादा पैलेस्टाइनियन ऑपरेटिव सिंग द तौवनी हाइबा टनल अमसोट के मदु अरुणबा टनल सिंग बंकर सिंग अमसों संगफम सेफ सिंग ओइवर पैलेस्टाइनियन एनक्लेव थुंगबा किलोमीटर चाक यागी नेटवर्क अमनी हाइबदो यारबसु हमासना हाइरिबसिंग अदु होस्टल गुंबा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की मनुंगदा लई हाइबदु याखिदे गजा सिटी की अल सिफा होस्टल चथरिबा ऑपरेशन सिंग अदुगी अनोवा पाउदम अमदा इजराइली मिलिटरीना मखोइगी इंजीनियर सिंगना बुलेट प्रूफ की थोंग अमा यौवा मीटर 10 लुबा अमसुंग मीटर 85 सांगबा टनल अमा डिस्कवर तौरे हाइके थोंग असिगी मखल असि मखोइगी कमांड सेंटर सिंग अमसुंग अंडरग्राउंड एसेसिंगदा संगलकपदगी इजरायली फोर्स सिंगबो थिंगना हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अदुना सिनबनी हनो वागथांगनबा थोंग अमदा लोइसिनबा कांक्रीट युमथकी अकोवा पेजेस अमा उतपा वीडियो ग लोइनना मिलिटरी स्टेटमेंट अमन हाइके सेफा कंपाउंड अमगी मनुंगदा सेड अमदा थेंगनकिबा सेफ अमगी खुदांगदा टनल अदु फंगिबनी अन स्टेटमेंट अदुना हाइके अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउदम जरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असेदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागा जरी चैनल असिन अदोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबीद्रबसिना सब्सक्राइब तौबीरम लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमक पो अमक हन्ना थागा जरी